Rubriku Veliki koraci malog Lovre donosi vam HEP, više od struje. Lovro, a znaš li što je ovo? Pa kako ne bi znao? Kotač za hrčka sigurno nije. To ti je način uporabe mišićne energije. Dobro čitaš, mali moj hrčak. Nego uđi ti u kotač da vidiš kako funkcionira. Sad kad si pokrenuo kotač, postaneš pravi supermen. Možeš podići 20 puta veći teret od svoje mase. A ja te ne mogu zaustaviti. A to je nešto kao polu. A, to je bio početak prenosa energije. Dugo je trebalo da dođe do onog najkorisnijeg električnog prijenosa, nego zaustavi prijenos, počinje istraživanje. Vidiš, Lovro, svi ovi strojevi vodili su do prijenosa električne energije. A koliko je godina prošlo od kotača do struje? Nisam baš siguran, sad si me uhvatio, ali znam kad se ovo napravilo. Ne znam, a što je ovo? Ovako ti je 1908. godine izgledala kontrolna soba hidroelektrane Ozalj. A nego, jesi li ti zapamtio ko je zaslužan za izmjeničnu struju? Jesam, Nikola Tesla. Dobro. A sada poslastica koju sam dogovorio sa stričekom Renatom u Teslinom kabinetu, a koji je nastao i velikom zaslugom HEP-a. Bog, dečki, jeste li spremni za eksperimente? Da. Naravno. Ovo je Teslin transformator. On je osnova za radio, televiziju, mobitele, odašiljače signala. Tesla je imao san o bežičnom svijetu, no nažalost tomu nije uspjelo. Ali ipak je uspio izvršiti bežični prijenos. Pogledaj, Lovro. Wow, fora! Ali kako tebi nije ništa? Teslin transformator zbog visoke frekvencije struje omogućava da struja prelazi bez ugrožavanja ljudi. Lovro, isto tako da se zatvorimo ovaj kavez i da Renato pusti napon od 500.000 volti, nama neće biti ništa. Stvarno, smijemo probati. Naravno. Kroz željezo ti prolazi struja, takni ga. Ništa ne osjetim. Da osjetiš, ne bi te bilo. Kavez ti je gromobran, a struja kroz rešetke ide u zemlju. Ali nisi ti zanimljiv struji. Željezo je bolji vodič. Sva sreća. Struja je isključena, povijest ste savladali, predlažem da zavirite u budućnost. Renato, hvala ti na poučnom druženju. Molim Bog. Ljenja. Deda, budućnost je na neki način prošlost. Opet su igre sunce, vjetar i voda. Haha, dobro si ti to pojednostavnio. Nego znaš li od kojih obnovljivih izvora dobivamo najviše struje? Možda vode, hidroelektrane. Bravo, odgovor je točan. Sve vjetroelektrane i solarne elektrane u Hrvatskoj zajedno proizvode manje struje nego hidroelektrana Zakušac. Stvarno, hoćemo ići vidjeti. Naravno, zahvaljujući hidricama, HEP ima 50% ukupnog kapaciteta u obnovljivim izvorima, a Zakučac, on je nešto posebno. Planirao sam ga u naša putovanja. To, baš se veselim. Rubriku Veliki koraci malog Lovre donosi vam HEP, više od struje.